Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, sahabat Aqsa dimanapun berada, semoga sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita masih di surat Al-Baqarah ayat 103 sampai ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.